sorry, a so Saša, vi kuhaš, kaj delaš? Ja. Kuhaš, da mi pris naredi nekaj zdravega, hranilnega, ker grem naprej. Čez 2 minuti moram iti naprej na sestanek z dogodki, a boš naredila nekaj? Okej, Počasi bom nekaj zmišljala. Okej, zmiksaj, jaz grem samo na WC, okej? Čorčip! Aj, sorry, ne morem, grem naprej. Ti pojoj. To so pa te tipi, ki nimajo čist nikoli časa. Pa dober tek men. Dobro sem naredila.